yananiwe se. Akanayifite sigo barabicika yabo bantu bose ukuntu bangana. Uwo ni Museveni gusara. Museveni ndagafata aka video. Museveni ashobora kuba atanze amafaranga. Ni Musa arayatanze. Yatanze warajye we. Warage. Kanyanga yayizanye. Shana agafashe nakambere nagafashe. Dore ngizi modoka. Dore. Ewa nashanda nayifite. Baba mukikire bije babahere bahagaritse abantu gute bataza abantu. Shana konzwe ariko Tunako wagiye. bose ni abantu. Nako ndagafashe. Uwo ni Museveni gusa nako kose. Reka dufungure page y'inkuru yacu ku kinyamakuru cyitwa Rwanda Tribune aho cyakoze inkuru kiha umutwe ugira uti nyuma ya General Muhoozi Museveni nawe yiswe umugambanyi kubwo kuza i Kigali. Urugendo rwa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yagiriye mu Rwanda ubwo yitabiraga inama ya Cogamu rwafashwe n'abanyekongo nk'ubugambanyi ku gihugu cyabo, bunasaba ko hakwiye kongera gutekerezwa ku ngabo ze zizaza mu za EAC. Abenshi mu banyekongo bavuga ko mu gihe Museveni azi neza ko barimo gucana umubano n'u Rwanda wakaba akomeje kuwuzahura narwo, bikwiye gushidikanywaho muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Abasesenguzi baganiriye na Media Congo bakomeje bavuga ko bigoye guhana u Rwanda muri aka karere rugihuje imbaraga na Uganda, ari naho bahise bemeza ko kugira ngo M23 ifate Bunagana yafashijwe bidasubirwaho n'ingabo za Uganda, bivuga ko ruzaje gufasha abavandimwe babo b'u Rwanda bari bakomeje gukubitirwa inshuro mu mujyi wa Bunagana. Ubutumwa bwa Muhoozi ku rugendo rwase rwatiye benshi uburakari. Agaruka ku ruzinduko rwase nuko yakiriwe mu Rwanda, Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba uheruka kwitwa n'ubuyobozi bwa Kongo umugambanyi yagize ati ushobora kugerageza kurwanya abacwezi gusa ntuzigera ubatsinda. Inkotanyi cyane abanyarwanda murakoze cyane. Kuri bamwe mu banyekongo ngo ubu butumwa babufashe nk'igihamya gikwiye kugenderwaho. Ingabo za UPDF nazo zikurwa ku rutonde rw'iza EAC zizaza guhashya imitwe y'inyeshyamba kuko ngo nazo ziri ku ruhande rw'u Rwanda. Zivuga ko ubutumwa bwa Muhoozi bwerekana ko u Rwanda na Uganda badakwiye gufatwa nk'abantu babiri ahubwo ko ari umuntu umwe, kandi ngo bumva ko iyo urwanyije umwe uba urwanyije bose. Ni mu gihe kandi FDLR ivugwaho kwica abaturage banze kuyiha ibiryo. Ni inkuru ikomeza igira iti umutwe wa M23 wasohoye itangazo uvuga ko hari abaturage b'abasivile batatu baherutse kwicirwa n'inyeshyamba za FDLR ahitwa Ikivumu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuko banze guha abarwanyi ibyo kurya. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 Major Wiringoma rivuga ko mu ijoro ryo kuwa 21 Kamena 2022 ahagana saa 8 z'igicuku abarwanyi ba FDLR na Mai Mai Nyatura bagabye igitero bise icyo guhana
mu gace ka Ruvumu ya mbere bakica abaturage babaziza kuba batarabahaye amakuru y'aho abarwanyi ba M23 bari baherereye, ndetse ngo bakabima n'ibyo kurya by'abasirikare nk'uko byategetswe na FARDC. M23 ivuga ko FARDC yategetse abaturage bo muri lokalite ya Nkokwe kujya batanga amakuru n'ibyo kurya ku barwanyi ba FDLR na Mai Mai Nyatura bayifasha kurwanya M23 ihafite ibirindiro. Iki gitekerezo cyanenzwe n'umuyobozi w'iyi lokalite Deo Bitegeka. Ibi byanatumye uyu musaza ugeze mu zabukuru ategeka umuhungu we umufasha kuyobora ako gace Emmanuel Bitegeka kwanga ubwo busabe bw'abasirikare ba leta. Kubura ibiryo n'amakuru kuri M23 ngo byatumye mu rugamba rwabaye kwa 21 Kamena 2022 M23 iba ku biti inshuro mu rugamba rwabereye mu mudugudu wa Kishari kubera umujinya batewe n'abarwanyi bagenzi babo biciwe na M23 ku rugamba. FDLR na Nyatura bateguye igitero cyiswe icyo guhana mu mudugudu wa Ruvumu. Mu mudugudu wa Ruvumu ya mbere bica abantu 3. FARDC ihita itangaza ko bishwe na M23. Amashusho ari kuri Facebook Bwiza yabonye hari ikiganiro Major Wiringoma n'umuyobozi w'umudugudu wa Ruvumu ya mbere Anatole Sahonkuye avuga ko FDLR ariyo yishe abo baturage. Sahonkuye avuga ko abo baturage bishwe n'inyeshyamba zari mu bufatanye na FARDC ngo byatewe n'uburakari batewe nuko umuyobozi wa lokalite Nkokwe ko yabimye ibiribwa bitunga abasirikare bigatuma batsindwa. M23 iravuga ibi mu gihe ariyo yatunzwe agatoki ko yagize uruhare mu mfu z'abaturage 13 ubwo yari ihanganye na FARDC, ariko irabihakana. FDLR nta kiravuga ku bikubiye mu itangazo rya M23. FARDC nayo ntiyemera ko ifatanye na FDLR mu kurwanya M23 ku buryo yanakwemera ko yatanze amabwiriza ngo izi nyeshyamba zirwanya Kigali zizahabwa ibyo kurya n'amakuru ajyanye na M23. Hagati aho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yasabye ko hatangizwa iperereza ryimbitswe ku rugomo rukorerwa abavuga ikinyarwanda bifitanye isano n'intambara iri kubera mu burasirazuba bw'igihugu cye. Nta gukina n'ibyihebe, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi mu nama ya 59 yahuje abaminisitiri kuri wa 24 Kamena 2022 yavuze ko ibiganiro n'imitwe y'inyeshyamba bizaba ariko bitareba M23 we yita ibyihebe. Minisitiri w'umuco Catherine Katungu Furaha yatangaje ibyavugiwe muri iyi nama. Yavuze ko Perezida Tshisekedi yasabye Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Umutekano kurinda abaturage ba Kongo by'umwihariko abanyamahanga bahawe ubwenegihugu. Tshisekedi yaboneyeho gusaba abo bireba gutegura ibiganiro bigamije amahoro n'imitwe y'inyeshyamba ukuyemo iyo yise imitwe y'iterabwoba irimo M23. Kuri ubu M23 ivuga ko leta itazaganira nayo ahubwo hazakomeza ibikorwa bya gisirikare kuko ngo nta uganira n'ibyihebe. Perezida Tshisekedi yibukije abaminisitiri ko ikibazo igihugu kirimo ari ubushotoranyi no kwikanyiza bashowemo n'igihugu baturanye, aho atanga urugero ku Rwanda avuga ko rwateje igihugu cye umutwe wa M23. Mu gusoza, Perezida Tshisekedi yasabye abashinzwe umutekano kwita ku kibazo cy'abaturage barimo guhohoterwa na bagenzi babo bashinjwa kugira uruhare mu ntambara ihanganishije FARDC na M23. Yasabye kandi abayobozi mu nzego zitandukanye kwirinda imvugo z'urwango no kubiba amacakubiri muri ibi bihe igihugu cyabo yemeza ko cyatewe n'abanyamahanga. M23 nayo yatangaje ko nihatabaho ibiganiro idateze kuvibunagana. Ni mu gihe kandi muri Kongo abatware gakondo bahaye u Rwanda nyirantarengwa yo kuba rwakuye M23 bunagana mbere yuko bafata amacumu yabo. Ishyirahamwe ry'abayobozi b'amoko n'abatware gakondo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Konatake bahaye u Rwanda igihe ntarengwa cyo kuba rwakuye M23 wita umutwe warwo mu mujyi wa Bunagana. Binyuze mu nyandiko banditse bavuga ko bitarenze kwa 30 Kamena 2022 bategetse u Rwanda kuba rwakuye ingabo zarwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibunagana mbere yuko iki gihugu kiziza umunsi w'ubwigenge bwacyo. Umuyobozi w'ihuriro ry'abayobozi gakondo Umwami Fumu
Difima Ntinu yasomye inyandiko banditse nyuma y'imyigaragambyo yateguwe n'ihuriro Konatek abereye umuyobozi, akaba ari imyigaragambyo yiswe iy'amahoro yanyuze imbere y'ibiro bikuru bya MONUSCO i Kinshasa. Iyi nyandiko y'iri huriro yanashyikirijwe ibiro bya Perezida wa Repubulika, yakirwa n'umunyamabanga we mu by'umuco gakondo Abe Chilombo. Mu ijambo yagejeje kuri aba batware gakondo, Chilombo yavuze ko igihe kigeze ngo amaraso y'abanyekongo aherekeraho kumenerwa ubusa. Yagize ati ibyabaye birahagije, igihe kirageze ngo amaraso y'abanyekongo arekeraho kumenerwa ubusa. Mfumu uhagarariye iri huriro yavuze ko igihe ibyo basaba u Rwanda nirutabikora nabo bazafata intwaro zabo gakondo bagahangana n'umwanzi kugeza ku munota wa nyuma w'ubuzima bwabo. Mfumu asoza asaba imiryango mpuzamahanga kuzaba abatangabuhamya bw'ibyo bazakorera u Rwanda mu gihe ruzaba rudakoze ibyo barusabye. Ni nabikubwiye ngitangira yuko Bunagana nyuma yo gushyiraho ubuyobozi M23 yatangiye gusoresha abaturage. Ni inkuru yanditswe na Rwanda Tribune ikomeza igira iti M23 imaze iminsi 12 ifasha umujyi wa Bunagana, yashyizeho umusoro ku baturage bakorera ubucuruzi muri uyu mujyi. Ikinyamakuru Chip Report cyandikirwa muri Uganda kivuga ko M23 irimo gusoresha kugeza ku bikorwa by'ubucuruzi buciriritse. Bivugwa ko nka bimwe mu bicuruzwa birimo gusoreshwa muri iki gihe harimo nk'abarangura amakaziya y'inzoga imwe irimo kwishyurwa ibihumbi 4 by'amashiringi arenga gato 1000 cy'amafaranga y'u Rwanda. Abacuruza amagi ngo barimo kwishyuzwa ibihumbi 3 by'amashiringi, naho uguze umufuka wa kawunga w'ibiro 25 yishyuzwa nawe amashiringi ibihumbi 3. Uyu musoro ukakaye bivugwa ko watangiye kubangamira abaturage bari baratahutse kuko n'ubusanzwe ubukungu bwabo butifashe neza. Ibi kandi ngo byatumye benshi mu baturage bari baratahutse bahitamo kwisubirira muri Uganda. Komiseri w'akarere ka Kisoro Haji Sekandi Shafi avuga ko ngo ku munsi barimo kwakira impunzi zigera ku bihumbi 3 zije muri Uganda. Ibi byo gusoresha abaturage bije nyuma yaho ngo kuva kuwa mbere w'iki cyumweru turimo gusoza M23 yari mu bikorwa byo gushyiraho ubuyobozi mu duce twose ugenzura, ari naho barimo kubifashisha gukusanya umusoro mu baturage. Guverinoma ya Kinshasa iheruka gutangaza ko umuturage wayo uzakoresha umupaka wa Bunagana yinjira muri Kongo azabarwa nk'umugambanyi w'igihugu ndetse ashinjwe gukorana n'uyu mutwe. M23 nta kiratangaza kuri aya makuru, ndetse ikinyamakuru Rwanda Tribune cyagerageje kuvugana n'umuvugizi wayo Majoro Wiringoma ntiyaboneka ku murongo wa telefone. Kuva ku wa 13 Kamena M23 niyo igenzura umujyi wa Bunagana nyuma yo kwirukanamo abasirikare ba leta FARDC mu mirwano ikomeye yabahanganishije.